svima, u ovom klipu učimo kako da čitamo električne šeme. Znači ovo su simboli koji su nacrtani na primjer na pločama ili ne znam, na šemama. Prvo imamo otpornike, ovo su stalni otpornici, potencijometri, trimeri, NTC otpornici, PTC, foto otpornici i varistori. Evo ovdje imam jedan stalan otpornik. Imam jedan potencijometar, znači to je ovo. I oni se označavaju ovako. Znači trimer nisam uzeo da pokažem. Imam jedan PTC otpornik. Oni se najčešće ugrađuju u televizore. Foto otpornik imamo i varistore. Njih nemam da vam pokažem. Onda imamo kondenzatore. Ovako se označava blok kondenzator. I evo jedan kako izgleda. Imamo elektrolitske. One izgledaju ovako. Obično ima jednu crticu što označava minus ili gore piše plus minus. I promenljivi nemam da vam pokažem. Onda imamo, ovo je oznaka za trafo, sijalica, kalem. Evo jedan kalem. Onda izvor jednosmerne struje, izvor naizmjenične struje, zvučnik, uzemljenje, antena, voltmetar, ampermetar, motor. Ima još dosta oznaka za diode, za tranzistore nisam stavio jer sam objašnjavao o tom u prošlim videima. I to je to. Biće još ovakvih klipova. Prijavite se na kanal, lajkujte, komentarišite. Pozdrav!